Tipramo thanino sobtheke maya ganang MLA hayakeba bini thukdukno nainai MLA Paul Dangsu long travelini bakhakseni koromsara amchairoko kereng thairogo lama hamya thangai naimani a long traveli amchairokni lama hamani no bisisa snamkheno tai bisisa snamna nong amsaka lama kahamka snamani bagano amni sai tai bodda kahamka snami mano amrongno seri nai tongo Tipramo thanino sobtheke maya ganang MLA Paul Dangsu a koromsara amchani kabangma thayono lama hamya amhairok kabangman tong amrongno bot seri nai tong turuk bahike kahamke khlaimano tei lokorokni thanglai sorok jongjal angya tei amno nai tong naina jitam saka MLA Paul Dangsu tini MLA visit khlai ka Cicing Saralama. Cicing Saralama. Moto Cicing Saralama. Ese amoto semana bo istingo lahar snami di zaman nukha taklai bisa kaya sekarang baimani karon tamo Kisu sini no haising gari ro khabo. Abon ite lamo kisu saramani saya kalayo. Ono ite besi tikia. salok khumbusu hajing charok sojak na yang te Oboto khungbusu hapto aro saimiya. acha তবে অনুমানিত মানে ডেইলি তো 10-12টা তো খাবো হিনে আশা থাকি আং tar mane nongni nong para hisabai hajing cha soman bagini o lama nostonggo haida হাইচিংসাও কিছু অঙ্গ খাইও হিংকে প্লাস লামানি সালামতানিবো কিছু চায়া সালাম মানি কালাইও Cicing Sara bisiwo visit khaimani oro lama duita branch dong obo rainy season hingkeno o lama belai no situation hamyang thango angkai public nibo concern norok social media roko nukhna lama ni hamya rainy season ok especially kai kaisa constituency wo ungya hampano 5-6 ta lama obo hai lama nষ্ট hongjak tong tamni ke drainage system kaham krei ha kwa khangkai tui thana lama kringkai afur tai bono stongo oje Cicing Sara ni lama especially obo ni ang nongno sawono obo yang ti gari belai lai so gai maintenance je nang yearly khaimani abo bai ya gai o lama ni te kaisa jeng je khaimai yang tomani obo hke o lama HSCL road HSCL ni PWD take over ma khainai HSCL ni kaisa side o PMGSY take over khainai gai obo ke tabu PWD take over gai special assistance for उनको capital investment नहीं तंगो अब special assistance ni tabo taibisa submit khaleja taklai o financial year 26-27 no gai taklai ing khangkai ba o lama no taibisa kaham klai khana ni chai toklai jak PWD department ni concern ba sung semana nukha o lama no mairok bolai mani yagulo lama snami rijakha bisa kaya sekarang bai thangmani karon tamo obno ang public rock ni thani bo borok no knowledge ori namusmu lama ekbar ang tini 3.5 years angka 3.5 bosor o lama sanamya hampano maintenance 2 bar khaika minor maintenance bo khaja phiaba o lama haike barbar tangai nosto deteriorate tangai bahkeng ba obo gari kabang lai somani gari kotor lai somani angkai kaisa branch road lama ni capacity tongo vehicle busuk thangi manai busuk lai soi manai highway lai som haike lai soi maya ge ambagino tabuk department ni thani ang saka jehetu HSCL ni take over khaina khaba one side thingke PMGSY no hand over khai dikha angkai jehetu tabuk katal estimate khaba obo taisa krak kaham khai estimate tiki nai jat long lasting nai jat khai dikni saka sar nang je kami wo thange visit khlainai mani yagulo ubuni kamini lokoro bohaina obo lahar nei jungano te nono te visit khlaina musungjago lahar mana musungjago sarabon te tam sana lahar lama angka langma ani constituency ni andaro 15-16 ta lama hai ketal sanction rok angka samung bo jengkha kabangma angka gai ungui bo tender cancel rok bo ungjak thong angkai everything not happens in a day bisisa bisi thamba ingya asuk bosor ni pending samung ba teruk khai ungnai nei kha khayo phia kisa khamalok nai je jaga bisi worse condition o lama tangai improve ngya abro bochini public rokna sidina nichini odikar ambagino jesuk mansak noduk ni thrutui tai borok angbai kerengkai abno bang borokno sanani chesta khayo
साननानै चाइथ'बो जे अ लामानि कन्डिशन टाङैयाव बहाय टाङै सेंसन माइया जों प्रपोजल रोखांखाय गोबां मा जागा रियो आरडिअ बरियो पिएमजिएसवाइ रियो पिडब्लिउडि रियो फिया ओंनानिखाय तुगु ताबो चिनियाव कन्स्टिट्युएन्सियाव ना स्पेशल एसिस्टेंस बोसोक फाय 10 crores 20 crores किन्तु लामा सानामना थांगाखाय more than 70-80 crores नांगौ आमबगिनो किसिसा खालगै माना सिंनाय एमएलए चाइथक माबाय जतन उंगि थानाय आकक गैया डिपार्टमेंट जेफोर सेंसन खाय फाइनेंस नि डिपार्टमेंट जेफोर सेंसन खाय बे आफोरसे सेंसन आमबगै आनि सामुंखा अपनो हाइलाइट खाय डिपार्टमेंट नि थानि तोनि रिगानि डिपार्टमेंट नि सामुं अपनो सेंसन खायनानि तिनि कामिनि पब्लिक इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।